generation se yamna nauna nauba labanina aina parents sing da thamjiningudi angang sing sina pami se karino magi vision se karibno karino habdo sida kupthana khoina magi thamoi nung da chingchillaga mabu guidance phajana pibiba mabu support pibiba shini aina thamjaningudi aroiboina Manipur haiba lamdam masi sports ta maming chelibani duna akoi gi sanaroi singnasu hayeng sports ki kota da sarkar da thabak chang matam da sports ta khatang su mayu chen biginu academic su khar hapiu maram de hayeng sports kota da thabak chang matung da hayeng promotion line habam lai maduda academic na mateng pangakani duna Manipur haiba lamdam masi sports ta sana bada maming chalibni na masigi je mang da naba akoi sanaroi myam na su pukatnaba adum honani na thajaba tamji si mati hajaraga I tension jeraga thank you Thagachari Nunglepam Mahananda social worker asigi guest of honor election biba isa makshu Sanaroi Amoina Horokpa Aduga Hojik Ladiba Manipurgi Train Sida Sanaba Amadi Lyric Laishu Ani Punna Sadminna Haningbagi Wakalon Tambiramba Tagachari Amadi Kaikum Nazaribina Matung Tabada Tobira Kadaba Miyamgi Batabak Shingashu Mai Paku Ibiu Haina Sinjalang Jeribasing Maiki Ipamangul Pizari Makatarak Pasidi Guest of Honor Wina Lengshin Biriba Dr. N. Dujamani Singh, ex-consultant, Joint Director, Zenims Imphal, Kaikum Nazari Bumafamdagi, Wafam Karamuk Taminasi. Asigi Yai Parabanumit August ki Tarik Tranipan, Asigulova, Yamran Thirava Amadi Yai Parabanumit Asida Ahanba 7 side open football tournament ki closing ceremony amadi final match asigi function gi tanja asida election biriba akoi chief guest Jimnam Sarat loinana president gi pham election liba ai inau ai Fulendro Singh loinana ai gi yamba Chief guest ki form of the election biriba Dr. S.S. Ganeswar Sharma loinena ai isa ibungo Nunglepam Mahananda loinena ngasigi club ki member sing amadi club ki thawpuriba amadi asigulba tournament siliba langliba mioi khudimakpu ko nojari amadi ikai khunno usari loinena ngasigi function asida tembiriba allama laiguru isani se isa sing Amadi Sanaroi Singh Amadi sport ki asigulova Tauramasida Tawayo with Lingliba Punamapu ko nojari Amadi Kai Kunu Usari Tasingna Karigi Damakta Akoina sport Haiba se mi amo obegi mi amo obegi yamna darkar oy maramdi aski nungi artha punam asi yeng luragadi mi khuding ma se Haksang Pava Nalanni Haiba Wahiru Ase Akoina Matam Kudimata Mangro Duba Nung de Yiklaba Adgumba Waklon Amaler Pana Akoina Sanaruba Haiba Se Unsigi Tanabaya Draba Masa Amani Piglaba Manipur Karigi Damoktamaming Sali Tasena art and culture sports Natana Akoi Iramdam Kasinamada Pithibi Kasinamada Ladiba Manipur Haiba Se PTV sin tungna nuk en konar khuding mak Manipur dagi maming salpa padanatana Olympic ta amadi international games khuding mata saruk yaduna Manipur gi phidam na pong ohelli aduna akhoina Manipur gi masana tawthorok ba thabak Manipur masana samajis uliba sport ki lamdam uliba sigi loinana akhoina amuk khantha duna yengsi karigi damukta Lamdam Kudimati Lalaga sport ki Asul culture Asida Akoi Pulibano Habadu Akoi Amutan Nenaduna Kantaba Matam Oi
मरमदी ngasi Olympic ta akhoi na ring mga happy kari ki temuk ring mga happy asigulaba mahadesh mga pithibi gi leri mahadesh mga ase amaga loksinarga amaga nuksinarga samaj asibu peace oina harmony oina amadi amaga miyobi samaj poleba miyobi khuding mase hingminna badraka roi nuksina badraka roi amaga yengnaba amadi zat bizat khaidaba adugumba samajam oinabagi masa amatta natana yamna puksen sena yam nuksina sigumna sangsara sida hingminna badraka roi haibagi pandam amasu ulli aduna loinena Olympic da akhoi maira paiduna sali karigi sali bano maira haibase aseng bagi maira gi mafam da aranba amadi amakba wakhalon changba yade aduna Olympic gi frame se akhoi mafam hongkni satpagi paujin pigi wakhandi aseng ba sana bagi wakhalona samaj amaga chingchenaba zat bizat naidaba kusu khaidaba amaga ingthinaba leitaba adu mapukse adu singsinaba da sport ki thoroma se pangthol khoi nuksinaba friendship oiba honesty oiba samaj ama semnogi masam ohennabai damuta akhoina sport ase yamna maru oiba ama lakpadagi Olympic ta mahadesh manga gi ring ase konselga thame adu ring adu da masu taruk hapeba ring ji masu taruk na sayaba amuba angangba aduga hangamapan blue amadi red highway sigi makhada anguna tawi karigino pithibi de leri phiran masu khuding mak ki impression mafam adu yawe aduna takpadi akhoi samaj de poli ba miwe khuding mase matam kharana ko hingminaba sida amaga nuksinaba amaga sarau minona duna amaga awa ana tana duna samaj afaba development afaba sakhotpa afaba samaj oinaba adum da mangna changsinaba gi wakhalon se thamnaba gi pandam amaga lena sport ase yamna phajagraba aduguloba wahan tho ama lei haiba se ngasi gi leiba sport ki closing ceremony sida lamdom kya de laiba isini naw sanaroi kya zat biza naidena tilliba aduguloba wakhalon se matam khudingta pithibi gi obesana badana tana India gi amadi Manipur gi asugulba sabhyata asida phajan si ohensi haibase akhoi punamana khanthaba maram dakar oy aduna aroibada asingulwa sportsing se pangchuktuna Manipur gi sarang naraba Manipur gi mafam khangdraba adumlaba wakhalona singse ingthalaga amagama nuksinana sana sunna hingminaba ama oy ama oibatana tana afaba samajama afaba generation ama tungi afaba Manipur ohelba damateng panghansi haiba wai kharasi thamjaraga asigulba function ase matungasu phajana pangchoktuna samaj yokhasi samaj sakholansi haiba wai asiga loinana ahangna akhoi Eurasemba jo development club pu amadi tinbiri puna pu ko nonjeri amadi kai kono cheri thank you all sports haikraba sports haiba fajaba asugma platform asida zat kuchu khenaba leitana apunbagi wakhalonda mayam punamakna uba phangi haiba wakhalon thambirami tasengna bharat ki sports ki power house ni hairiba iramda Manipur asidasu sana khonabana maram oiraga ekoi masen nungsinabagi wakhalon apunbagi wakhalol lehananabagi adumba wakhalon phungduk piramba Dr. N. Dujamani Singh asigi guest of honor in election biba sinjalangjariba singi maikai thagatchari aroiba guest of honor in election biba singi maraktagi mathangda wangang binabagi damakta koksinjage Dr. Samurai Latpam Gyaneswar Sharma retired professor of psychiatry RIMS amadi Jenims Imphal Ahanba 7-side football tournament EYTC na sinbiba tournament asigi aroba numit ki final numita sinbiriba function asida ningthaliba chief guest Sri Yumnam Sharat advisor
Birla Emporium Private Limited, I Fulendro, President UIDC, Nasigisu President of Viriba, Matanga, Nasigi, Guest of Honoriba, Viriba, Dr. N. Dijamani Singh, ex-consultant, John Director, Jenims, Matanga, Nauning Liba, social worker, Nunglepam, Mahananda, Guy Kunusari, Adungasi function is the Lengiba, Ahelaman, Chelisi, Chasing, Babo, Vinilling, Bapuno Kusu, Noluxari. Ngasigi function is the invite Tobiruki Damukta Club Asibuchu Tagatsari. I know Wajabati football Z, Pitibi Migi, quite popular game. Game Makal Kali, Adamu, quite the game, I think I'm the follower or Asi footballing. Manipur is quite popular, oi. Machina Tambi Bishi Tiny the Gi, Quire, Mashi football Punjal Lagas Hanaba, I know, young Quire. Recorded with the Christian reporting and say 2nd century, 3rd century, China, the Sanaba Hogre. Sanabachi has a game, Jimbak, Tadras of Kong Kaurga, Sanabani. Adi Matung the Sanare, Greek Sanare, Japan is like Kemari Gaina, Kong Kaurga, Sepak Tokurgumani. Roman Sanarami, Roman Sanabicity, Equi Pologi, Line May, Singa, Manning Sanaba, Adamana Sanaba Hore, Yamquira Warini. A sing about modern football, the England and Hodoki, 1863. Manipurgi, Pajana Hodok Pinamba, Niom Jumna Hodok Pumbanipadi, Sar, Surasan, Maharaj, Kishi, S.I. Ni. Manipurgi sports, his father, the Equina, Sar. Surasan Maharaj Asi Oigane and Kali Magi Matamna football Sani, cricket Sani Yubilapi Hydra Rugby style mana Yubi the Tout Silgatoromi Mang Hodok Pirambadagi Manipuragi player of Hoboyoki Indiagi Oina Asangi Tim de Sani Matamda Ming on 9 instance of the Sogajamgi Dirin goalkeeper Tangul Ahalani Sangam Akoi Maming Chap Saba Kangi, Kuna Sangam and a Kangi, Angang, Tajabada, Taramina Amagatai, my home Ziam Power. I know football Zimani Buddha, I know Wunate. Adubu, Hojik Yam Kana Pamareba, Akogi, Naha Kradi, India, Apobatim, Yaudna, Chenung Toba. Aduna, football entertainment, physical exercise. Mental activity can naba, physical activity can naba, masak, or begin with a syndrome oina, Pasato, our syndrome, Amasuni. Asina, Club Asina Tobirisi, Pulling Togut Pidna Tobirisi, Yamno Payana Kali, Makoyi, Maratagi, National Team of Pomada, Yaur Havelete, Moluno Yaw the way, Amani Saki, Sahi with the Pasayam Tali. Ariba team, remember, I Yoruba national team, the Yoruba team of the Moisi around 85 lakhs per year. So he with a like Mafuma Gumatal High. I do regadi football jiu professional or BI. I do not football see team mama work toraga, team work toraga, opposition Equina. Thing the boy have a gay, Shamgut I do Shamgun of Honabada, mental strength, physical strength. Aduna, football is kind of way I'm like any son of a canny. I do football gumba, volleyball gumba, hockey gumba, teamwork me. And a teamwork they quick punchida always the carly, Carolica Leminada, Zati Michelle Puneleminaba, and the Carolica Puneleminaba, teamwork, she always the carly, and the teamwork of our cinema, football the Yawi. Aduna. Asingumba Mama Packet Perqua, Club Asina, at Manipurgo University, I'm the Tonari, at the Lamdam Masigi, Club Na, Samana Packet Perquase, I am no Ajay, Namatung the Su, just the beginning of Kanji. She had a guy in Jerge. Thank you. Matamamada Sana Konabana
kari kanagadoino haina hainarambadu hojiki matam asidadi sana khonabana kanagumba amana professional oina sanarakpa matamda haksang phabada natana koigi sel thumju marang kaina phangba yaba koigi professional line ama oiba yai haiba kaikhum nazaraba Dr. S.S. Gyaneswar Sharma asigi guest of honor oina election biribana miyangi mafamda thambirame kaikhum nazariba Dr. Buthagachari mathang asidi ngasi pangthokchagadoriba final match asibu miyeng taba lakpiriba khudimak pusu amukana taram nokchari aduga first 7 A-side Open Football Tournament 2019 July 15 dagi koi 18 August ngasi phawa chathajarakpa asibu sponsor tawbiraiba Birla Emporium Private Limited head office na Khurai Sajor Laikai kai khumnazariba koigi Birla Emporium Private Limited ki advisor Yumnam Sarat ngasigina chief guest oina lengsin biri kai khumnazariba chief guest na athoiba lengbirakpagi warol thambinabagi tanjadu lobinaba nolukna ningsingjari Yumnam Sarat advisor Birla Emporium Private Limited. ahamba maktada lamdamjibu konbiriba isorbu ikop nonjari loinana ngasigi closing ceremony of first A-side Open Football Tournament 2019 gi ngasigi asigum laba jinglem laba closing ceremony sigi dais da lengchen biriba president gi phambam lang da lengchen biriba Mingoy na panjarabada ay Phulendra Singh mahakpo ahama maktada ikok nonjari loinana guest of honor gi phamam langda lengchen biriba mingoy na panjarabada Dr. S.S. Gyaneswar Sharma retired professor of Secretariat RIMS and JNIMS Imphal loinana Dr. N. Dijamani Singh ex-consultant joint director JNIMS Imphal loinana social worker mingwena panjabada nulepam mahananda bu ikai khumna bajaga loina ikok nonjari loina ngasi mangda lengchen beriba akoi ge ahan laman marup mapang khwai ki bek poju ayakna ikok nonjari loina ngasi club ke silbi lang beriba EYDC ge member kudimak puju ayakna ikai khumna ba uksari ngasigi asigum laba tournament ase da aina saruk ya baije amarum da haragadi aingonde na matik mai yamna chawba mayam ama lei madui mamangda aina mafam jida invite to biraktana aina mafam jida wahayang mani thamjaba pibi bai damakta ayak amarum da kallagadi yamna matik chajadabani mayam ga yengnarogadi adubu ayapu kaubidana mafam asida wahai amani tambibaidam tambian bagi wakaladu tambibaidamukta ayakna EYDC bu ayakna ngam kai leitana thagatchari tasengna akoi Manipur ge naharol sports sanari basingse punamak yamna talent leiba India ki oina Bharat ki oina yengoba matamda sana khonabada akoi Manipur jina kwaidagi hena talent leiba yamna haithoi chingthoiba ama oina ngasi Bharata ming chatli amasi karmai tawgebo akoina sumaina EYDC jina sumaina sigumba club macha lekai kudingi kungang kudingi sumaina sagalaga sidagi hodoraga ngasi national thak international thak yoba ngamai bani masida honarakpada akoina sum yengjabada akoina yamna laina sum bol ama leire akoi yengba chasi akoi sumai participate tawji haiba khaki damakta akoi laksaba wani adu masibu silaiba ngasa ina akoi ge secretary amana EYDC gi haurakpam masigi sports maya
मसीगी लंपाक से सेमकपदा मसी टूर्नामेंट से सिलकपदा मखोइना वारमगदबा मखोइना मतम मांगिबा मोइना कथोखिबा मयाम अदो अयाक अदुम आई खंगजै अखोइजु मतम अमदा नहा ओइरिङादा आंगां ओइरिङादा अदुम सिगुमा सोशलक मयाम जे काबक साबक अदुम चेंजरी मदुरा मेवा मिसा ताबा कयामा सिगुमा मयाम अमा अखोइ थोइ अदुबो आइना हाइजनिंबदि लैरिबा अखोइगी इरोइसेंबगी प्रजा लेकाय सुमाइना अमत ओइना क्लब सिबु सौगत पीदुना ngasi sigi stage पुखलप जाय आई असुकी मते वाकल जु नुंगाइ जाय अदुगा अखोइ याम सेंग नाबदे इनाव अखोइ नुलेपम नजु ngasai takpirame अखोइगे मिंग आई सॉरी अखोइगे महानंदना स्पोर्ट्स हाइजे तसेंगना अखोइगे लाइरिक खाइबजे याम चंगे मरमदी कईगिनो है मतमदा ngसाइगे प्रमोशन ना अदे थबक इंगांग तो मतमदा खरा तो इजु लारिक से अदुम सागोन नर चटपदी याम दरकार होय अदुना स्पोर्ट्स सिना अखोइगे होजे थबक इंगांग फंगदबा खोतबा सिगुम्बा मयाम से फजना माय पाकना सानरप मतमदा आइगी गोल दो यौरबा मतुंगदा मसी थबक फंगदनिंगाय मरम सुंगोय ओइदे मदुगी दमकता वाबिरुनु अखोइनाजु नाहारोन जिंजे यामना इनकरेज यामना थागत निंगे लोइना अखोन थौना हापी निंगे अखोइदे याम सेंगनाबदा आइना ngasi लाक्चरिजु एज ए बिरला एम्पोरियम गी ओइना अखोइबु इनवाइट अमा तौजरपगी अखोइ लाक्चबनी तसेंगना अखोइना हाइरिबा क्लब सिदा अखोइना मतेंग खरा पांगजबजिदि अखोइना नाहारोन सिंगबु हौगलैबा सिंगबु लेकाय लेकाय द लेबा सिगुम सेमगत सागतपदा अहन लमन लेकाय जिना सुमाइना थौना हापीदना पुंगनिंग थौगत पीदना ngasi सिथा गेरपजे मसिदा अखोइ साइतजु खजिक तंगजु अखोइना अंगम खरतोजु मतेंग पांगजबु वानी यारिङैदि अखोइ मफम खुदिमक्ता सुमाइना खरा खरा मतेंग पांगजबंग म ओइजगे हैना अखोइ मयाम दैजु मंगोल आशीर्वाद निजरी लोइना अखोइ मणिपुर के नारोन जिंजे मतम हुजिति यौराबनी यामना अखोइ सेक्शन बा अखोइ इसाने इसाबु वाकल कंदा अखोइ गवर्नमेंट थबक कतंगदा अखोइना जॉब क्रिएट मदुदंग खंदबा अखोइना इसानो होनदना अखोइ करी तौजिगे अखोइना कर्माय तौजे कर्मा अखोइ एंटरप्रेन्योर ममम ओइदना अखोइ चापतनबा लंबी जेजु अखोइ थीजी मदुर तानबा खोनबा मदुगी दमकता अखोइ जु मतेंग पांगजगे लेकाइगे अहन लमन मयाम जो अखोइ अकांगै मयाम लेसिंगजु अखोइ नोमा अखोइगे ऑफिस जु लिंबिरक्तना मदुगी सजेशन के आमा जु पिहन जनिंगे अखोइ सेंग नाइबदा अखोइ मणिपुर के ओइना लेरिबा नारोन सिजे काचिन क्वादलिबा अखोइना अंगमबा कंट्रीब्यूशन मचा अमम तौदना अखोइना नारोन सिगे सेमका छागपदा मतेंग खरदु जु पांगबा ngamjage हाइबा वाफम जे थमजरगा अया के हम सांगना जु गांगजरगे आई स्वाइजरा सुम टेंशन जरगे थैंक यू ऑल इरमदम मणिपुर सिबु चौखटनबा होनबदा तोंगान तोंगानबा हिरम कयादा थवाई हकचांग अमदी फाइनेंशियल असिस्टेंट पीबीदुना स्पॉन्सर तौबीरिबा यामना चौबा एंटरप्रेन्योर अमसु ओइबीरिबा बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड हाइरिबा प्राइवेट लिमिटेड असिगी एडवाइजर युमनाम शरद ngasiगी चीफ गेस्ट ओइना लिंगसिन बिबना वाफम खरा थंबिरमे मसिगी नमकता थागतचरी लोइनना हाइरिबा बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड ना लमदम असिगी चौखट थौरांग तौरक खुदिमक्ता माइ पाकपो ओइबियु हाइना सिंजा लांगजरिबा सिंगी माइकैदगिसु याइफमंगोल पिजरी थौरम लोइसलकपो ओइना प्रेसिडेंट असिगी प्रेसिडेंट ओइना लेंसिन बिदिबना प्रेसिडेंट स्पीच थंबिद्रिङैदा पांथोक जगदौरिबा ngasiगी फाइनल मैच RFC खमनाम लेरक अमदी रतन ज्वेलरी पासोई हाइरिबा मैच असि हौद्रिङैदा फ्रेंडली मैच अमा इरोइसेम्बा यूथ डेवलपमेंट क्लब women FC अमदी खुंदैबन women FC हाइरिबा नुपीगी एंटरटेनिंग ओइबा अदुम फुटबॉल मैच अमा 30 minutes हाइबदी 15 minutes अखोइ सानबगी अदुम नुंगाइरबा थौरम अमा थमजै मसिदा सरुक याबिगदबा इरमदम मसिगी सरुक याबिगदबा नुपी सानरोई सिंगना सेम सादुना लेबिनबा निंसिंजरी हौजिक इकाई खुमनजरिबा प्रेसिडेंट की स्पीच असि हेक लोइबगा हाइरिबा नुपी सिंगी ओइरबा एंटरटेनमेंट मैच असि हौननबगी कोइ कौतोकचरगे
Kaikumnazariba President oina election biriba Irom Folendro Singh Iroisemba Youth Development Club kisu hauji President oina thaupu biribana President gi speech pibinaba nolukna kausinjari. ngasi August ki tang 19 nomaijing numit asigi EYD sina sinjaba first 7-a-side open football tournament asigi thauramda daista presidium member oina election biriba ngasigi kai khumnabda matik charaba Birla Emporium gi advisor Sir Yumnam Sarat amadi guest of honor oina election biriba kai khumna sariba Dr. Tamu Gyaneshwar amadi Tamu N Dijamani amadi aigi now Nunglepam Mahananda ahan mamaktada ko nonjari loinana ngasigi invitee oina lengbiraiba koigi football gi thawai yaubiba player sing sanaroi sing gi coach referee amadi babo oina lengbiriba ngasigi audience punamak pusu ko nonjari Iroisembagi history da HBI Iroisemba Youth Development Club ki asi 1963 November tang kunthra da lingkhat ki bani ngasidagina chahi 53 suraba club asi masigi magi itihas ta ngasi haukiba July gi tang 15 dagi satharakba football tournament ase akoi gi Iroisemda sinba ahanba football tournament ne koigi Iroisembagi sanglaba chahi 53 ki itihas ta handak siliba football tournament asina ahan bani asu matungda akoi adumak sinba ngambagi thauna adu lekai amadi koigi donor sing sponsor sing na pibirakani haibagi aset bada thajabadu thamjari loinana koigi hana sanabung leiramdaba Iroisemba ngasi archery ground leire football ground leire pia basu chaura basu aduga loinana hauji koigi irong laifam lenda salai luptinna sinjaraga thang tagi sanabam leire asigumba sport ki powerhouse ni hairiba Manipurda lam amada laikai amada sanabung leiramdaba Iroisemba ngasi makhal makha kayagi sanabung leiraba mafam amani hairiba se akoigi club khaktana su sinmangam banate lekai asigi club punungsibiba mateng pangbirakba koina hanjana ming panjadraga su akoigi sympathizer donor kayamuk leijai adu mafam matam chana akoina su makoigi maming sing adu thet laga thamge haibagi akoi plan leijari aduga athuba matamdasu akoi ground asigi maningda yamna lamdam asibu maming takba yaba park amasu akoi athuba matamda develop taunana bagi plan taujari adubu aigi tenure haibadi matam ase kumsi 2019 December da loire aduga ai February natraga March da aigi char sinabagi matam loire next pubigadoriba club ki member singna akoigi knowledge ase chungjanaraga makha tana develop tawraga masigi sanaroi sing amadi chainau sing horak leiba sing asibu koigi nisagi paktagi khara kananabagi damak sigumba sanabada yokhatpa amadi lamdam asibu koigi nisha kayadagi kanbinanabagi damak tungda horaiba inau sing isa sing madi ahalaman sing busu aina kong nonjari
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪ ꯍꯩꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯣꯏꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯊꯣꯏꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯣꯏ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯐꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯒꯦꯂꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯌꯥꯎꯕ ꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯒꯦꯂꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯌꯥꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯦꯠ 20ꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯨꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯈꯔ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯞ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟꯗꯨ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯛꯇꯅꯁꯨ ꯃꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯩ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯐꯪꯕ ꯃꯁꯥꯁꯨ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯏꯕꯦꯟꯗꯧꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯜꯂꯨꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ngasi thauram asigi president oina sulengsinbiriba aduga chathajariba first 7 aside open football tournament asibu sinjalangjariba iroisemba youth development club kisu president oina thaupubiriba irom folendro singna koi president amo oina club asina lokhalakliba iramdam asomda sana khonababu aikoi gi mafam asomda masak takpa yaba jaga amu oinaba semgalaiba singasi yamna tentakpa warol da loinamak mayamgi pungning chingsinbirami loinana lakadoriba tarik kunasidasu lamdamasigi honorable chief minister masamakna koigi u thabagi program ama lei haina takpirei masida koi somnakan gisu yam phajaba park ama club asina semgatli haibo wafamsu miyamgi mafamda thambirambaga loinana mateng pangbinaba koi club ki maikai dekisu thamjari Haujikti aikoigi chathajariba thorum asigi dai selection biriba singna wangang bagi thorum adu loirabanina aikoigi formal function asi tangkak amadi loisinjare adubu asi pangthokadoriba final match asi hek loibaga mana mathum yanthokpagi tanja adu da amuk lengsin biriba sing asi miyangi mafamda masak amuk takjage haujik aikoigi football final sana bigadaba team ani RFC khamnam leirak amadi Ratan Jewelry Paswai singsu कोई ड्रेस अप तौबीदुना लेबिनब निंगसिंगजरी हौजिक फ्रेंडली मैच ओइना नुपी मचा सिंगी कोई EYDC women FC खुदैबन women FC की फुटबॉल मैच असि पुंगाय अमगी मियंग तामिननबा मियागी मफमदा मैच असि सिनजरी थैंक यू
हेलो गसी मियामगी मांगदा कोइना थमजरिबा फुटबॉल फाइनल असी RFC खमनाम लेरक अमदी रतन ज्वेलरी पासोई अनीना सानबीगदबा नंबर फाइनल मैच नि RFC खमनाम लेरकना JMRFC थौबालबु माइथीबा पीरगा फाइनल चंगखिबनी अदुगा रतन ज्वेलरी पासोइना एस्टेक्स BT रोड पु माइथीबा पीरगा ngasiगी फाइनल मैच असी चंगखिबनी असिगुमलो फाइनल मैच असिगा मांगोइनाना कोई फ्रेंडली मैच अमा EYDC women FC अमदी खुदैबन women FC हाइरिबा नुपी मचा सिंगी ओइबा women की फुटबॉल टीम अनि असिबु तराम नोपियो इरोइसेम्बा यूथ डेवलपमेंट क्लब की नुपी मचा सिंगबु रिप्रेजेंट तौबिरिबा प्लेयर सिंगी मिंग अमुतंग निसिंग जगे TH Asarani P Inaucha CH Sunibala P Tilotama S Jibolata G Jogita L Dolina Amadi I Ibecha Kundaibam Nupi Lupu represent Tobiriba team gi player sing KH Toy KH Lakshmi P Ibema L Santi M Sauba M Ichal Macha L Santivala G Britness Habaromale Amana N Loitang Kai Kumnazariba Tim Animaki player sing Phil the Lengshin Biraknaba Noluna Nexing Jari Ngasigi Koi final match Sida conduct Bigadaba referee sing Amuktang Nixing Jage referee waina koigi chathajariba match sing asida mateng pangbiriba ado ngasigi final match asida su dum koigi referee waina leibigadaba sing kai khumnajariba NG Ingocha S Prem Kumar amadi N Santos Hazik friendly match oina sanagadoriba team ani koi red jersey litpiriba team singasina represent tobiriba si Iroisemba Youth Development Club ki adumba women football team ni blue jersey litpiriba team asina Khundaibam Nupi Loop hariba koi team asini aduna sanagadaba time na 15 minutes koi 30 minutes ki oiba koi friendly football match ni match asibu conduct tobigidaba kai khumnajariba referee sing amuka hana ningsing jage referee da NG Ingocha S Prem Kumar amadi N Santos kai khumnajariba referee sing asina haukiba July gi kunmanga dagi chathajarakpa match sing asida su leptana conduct tawduna lakpiri haina takpirei kasigi nungairaba final match asida su kai khumnajariba referee ahum asina conduct tawbigani
Sinja Langjariba Singi Maikaidagi Sanabigadaba Team Manimaki Player Sing Loinana Referee Sing Pilda Lengtok Pinaba Nolona Ning Singjari. Kai khumazariba koigi musician sing koigi band mateng pangbirabani singjari hojek fielda koigi sanabigadaba team manimaki player sing lengthok piraknaba ningsingjari.
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯆꯅꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡ ꯏꯔꯣꯏꯁꯦꯝꯕ ꯌꯨꯠ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯤꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯖꯔꯁꯤ ꯂꯤꯠꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯩꯕꯟ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯤꯝꯅꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ 15 ꯃꯤꯅꯠꯁ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯐꯇ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯥꯐꯇ 15 ꯃꯤꯅꯠꯁ ꯑꯃꯒ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯖꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯆ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯝꯃꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯟꯖꯔꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯔꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯃꯦꯆ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯆꯅꯤ ꯔꯦꯠ ꯖꯔꯁꯤ ꯂꯤꯠꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯔꯣꯏꯁꯦꯝꯕ ꯌꯨꯠ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯗꯩꯕꯟ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯖꯔꯁꯤ ꯂꯤꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯦ-ꯏꯆꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯤ
कोई बॉल सी फाइव ज़्यादा न पाएगी फ्री किक ताबो माली पेनाल्टी हम तागरे कोई बॉल सी कराए तो पाए भी नहीं है वैसे हमसे ड्रिबल प्लेयर आते नहीं है जब बता रहे अगर बॉल सी जो कोई थाबल तो ना काउंटर्स जो मियाँ रे कहीं आप तो नहीं तामिनेसी हिरोशिमा यूथ डेवलपमेंट को की माइकई तमनाउजी पेनाल्टी की कब काउंटर करें कोई रेफरी ने खोंगरी ने काउंटा माली अदुना रेफरी की माइसु याउना गोल चंगे तवी अमुक हनगदो माली कोई रेफरी सिंगना हाई रिबदु ताबीना बनिक सिंजरी हिरोशिमा यूथ डेवलपमेंट क्लब ना अनिरक काउंसन बने तो गोल पोस्ट से कितन पीएम बदगी चलाउद्रे और हौसे गोल काउबी रखदो रिवर्सी खुदेबन वुमेन फुटबॉल एसोसिएशन को यूनाइटेड दी काफले याम तेलबा मतम की फुटबॉल मैच नी सुमगी फर्स्ट हाफ 15 मिनट सानजगदबनी और माइकई अनिमक ना याम कन्ना मकोई की लेजबा शक्ति पुतुना गोल चनन होनरी कोई खुदेबन कांगूगी थ्रो इन नंबर फंगरे अजी गोल माउट तमयाम नतना बॉल असी सानरी कोई माई दी सोको यादम इना खुद मंगा कुसुम यावे अरुना बिपी नातिगी कोई माई से नाम थंदबा अरुना होजी याम कन मोंगा कोई याम प्रोफेशनल होइदबा कोई फुटबॉल सेशन लेकाई की है बतारे याम फ्रेंडली होइबा मैचनी मसिगी मथंदा सानबी के दबा कोई फाइनल सानबी के दबा टीम मनी सिंह सेम साबुन में बिने बनी सिंह जरी
Mahananda. Sathazareba Fast 7A Side Football Tournament 2019 final Timani RFC Khamnam Leirak Amadi Ratan Jewelry Pasoi हाइरिबा टीम मनीमकी प्लेयर लिस्ट अखोइगे अनाउंसिंग एरिया सोमदा ऑर्गेनाइजर सिंगे मफम द यहन बिरकनबा लाकपीरिबा सिंगे मफम द नोलो निंगसिंगजरी अमुका न निंगसिंगजगे गसी सानजगदौरिबा फुटबॉल मैच असिगी फाइनल याउबिगदबा टीम मनीमकी प्लेयर लिस्ट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी दा याउबिरकनबा कोइगी कोच नत्रगना टीम कैप्टन सिंगे मफम दा नोलोना निंगसिंगजरी यामना फजना लॉन्ग शॉट अमा कोई काउसले कोई ईवाईटीसी की माइकईदगी गोल चलौद्रे मखा ताना मियामना मियेंग ताबा फंगबिखिनी कोई सेकेंड हाफ सुलेगनी 15 मिनट्स की ओइबा मसिगी हेक मथंगदा मियामना खौरांग ngairiba गसिगी फाइनल मैच कोई विनर ना 50,000 की अदुम मना ओइबा अदुग रनर्स अप ता लुपा लिसिंग कुंट्रा की अदुग मना ओइबा असिगी फुटबॉल फाइनल मैच असी मियागी मफम द खुदोल तमजगे यामना फजना कोई सनगे न खलगदी गोल से चले कोई इरोसेंबा यूथ डेवलपमेंट क्लब रिप्रेजेंट तौबीरिबा कोई अंगांग जर्सी लिपीरिबा इचेसन सिंग असिगी माइकईदगी गोल अमा मांगजिन थाना कोई हौजिक चली
ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯥꯞꯐꯝ ꯈꯪꯗꯦꯗꯕꯣ ꯌꯥꯗꯦ Hello. Past 7 A-side open football tournament
2019 की सानबीगदबा फाइनल मैच की मांगोइनना हौजिक मियाम की मांगदा खुदोल तमजरिबा इरोइसेम्बा यूथ डेवलपमेंट क्लब नुपी की फुटबॉल टीम अमदी खुदैबन women football club हाइरिबा टीम अनी असिगी फ्रेंडली मैच असिगी सेकेंड हाफ सुमनगी मिनिट 15 की सानजरबा मतुंगदा गसी मियाम ममांगदा जुलाई 15 दगी चथजरकपा 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी फाइनल मैच अदु खुदोल तमजगनी हाइरिबा फाइनल मैच असिदा सरुक याबिगदबा टीम सिंह RFC खमनाम लेरक अमदी रतन ज्वेलरी पासोय सेम साधुना लेबिनबा निंगसिंगजरी लोइनना कोई प्लेयर लिस्ट टीम अमगिदी फंगजरे अदुगा अतोपा टीम अमदुगिसु अनाउंसिंग एरिया सोमदा यहोनबिरकनबा नोलुकना निंगसिंगजरी यामना फजना खुदैबनगी सेसन सिनसिना EYDCना चंत्रिबो गोल्डु हुंदोके हाइबगी वखलोंदा औसलपनी अदो गोल पोसी मपासिमम दगदी से लौद्रे मखाता नाउजे अकन लंबा अमगलेना EYDC अमदी खुदैबनगी सेसन सिंगी मरक्ता फ्रेंडली मेसेसी सानरी अनांग जर्सी लिपिरिबो सिंगसिना इरोइसेंबा यूथ डेवलपमेंट क्लब को रिप्रेजेंट तोबिरिबा यूपी सिंगनी अदुगा कोई ब्लू जर्सी लिपिरिबो सिंगसिना खुदैबन फुटबॉल क्लब अदुगुंबा लंदन मसूंगी इरेका सोंगी नुपिमसा सेसन दुमंगातनी
Iroisimba Development Club represent of Vidiva, which is in Golama Mutangra. goal 2-0. Marak Thatna Ratan Jewelry Pasoi Hariba Asi Football Final Sanabigadaba Team Masigi Player List Koi Sanaroi Single List Adu Yohon Biraknaba Ningsingjari
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯇꯟ ꯖ꯭ꯋꯦꯂꯔꯤ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯑꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯄꯤꯁꯟꯕꯤꯔꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ रतन ज्वेलरी पासोय आरएफसी खनामले की टीम दा सरुक यागदबा प्लेयर सिंह अदुदी शोभा कैप्टन जर्सी नंबर 10 बुम बुम जेके जर्सी नंबर 12 प्रामेश्वर जर्सी नंबर 5 पैट्रिक जर्सी नंबर 19 दीपक जर्सी नंबर 11 हेरोजी जर्सी नंबर 14 दीपक जर्सी नंबर 9 25 विशेश्वर जर्सी नंबर 7 पियाबुंग जर्सी नंबर 15 प्रभाकर जर्सी नंबर 1 धनंजय जर्सी नंबर 8 हारिबा आरएफसी के ngasi मैच सरुक यागदबा प्लेयर सिंह अदुनी अदुगा रतन ज्वेलरी पासोई के व्हाइट अमसुंग ब्लैक लिटकदबा कनी हारिबा टीम मसिदा सरुक यागदबा प्लेयर सिंह अदुदी गो बैक जर्सी नंबर 1 रोजेन जर्सी नंबर 88 जैकब जर्सी नंबर 13 मोनिस जर्सी नंबर 10 सना जर्सी नंबर 12 लैसंगम जर्सी नंबर 14 सुंगमई जर्सी नंबर 3 सुरंजय जर्सी नंबर 5 नीलकांता जर्सी नंबर 2 अपू जर्सी नंबर 77 तेलाइबा जर्सी नंबर 9 हारिबा टीम मनीमकी अखोई प्लेयर सिंगी लिस्ट फंगले मरम अदुना हौजी अथु मतमदा अखोईगी मयामना खौरांग ngaiduna लाबा अखोई ngasiगी फुटबॉल फाइनल मैच अखोई अथु मतमदा अखोईगी हौना होनजगे अदुगा करिमता निसिंगजाय अखोईगी ममांग अमसुंग मनिंग थंगबदा कॉर्नर किक की फेक मयादा बाबोक सिंधु खरगा हंतोपियो आई करिमता निसिंगजागे कॉर्नर किक कावम की फेक पोस्ट मयादा लैरिबा बाबोक सिंह अदु खरगा हंतोपियो मरमदे होरेन कॉर्नर किक कावरपदा मदुना चादबा थोपु याय मरम अदुना यारी मखै अखोईगी कॉर्नर किक कावमदा लैरिबा मनिंग अमसुंग ममांगदा लैरिबा बाबोक मदुगी जगह दो हांगन बिनबा अमुकाना निसिंगजारी
फाइनल सानबीगदब टीम मनी हौजिक फिल मयाई तमना लेंशन बिरकली येलो अमदिंगसु लेंशन बिरी ngasi football sanabigidaba players sing line up to wikibaga loinana dai selection biriba kai khumna jariba singna hairiba players sing asibu unabi bagi tanjadu lobinaba nolona ningsing jari chief guest oina election biriba yumnam sarat advisor Birla Emporium Private Limited president oina election biriba I Polendro Singh president Iroisemba Youth Development Club Dr. S.S. Ghaneshwar Sharma retired professor of psychiatry RIMS and Jenims Imphal guest of honor in election biba Dr. N. Dujamani Singh ex-consultant joint director Jenims Imphal guest of honor in election biba loinana Sri Nunglepam Mahananda social worker ngasigi guest of honor in election biba kai khumna jariba sing asina ngasigi final sanaba yaubigadaba player sing amadi judges singa खोगे सखंग माइखंग नबगी तंजादु लौजरी अमुक सुसक ताकचगे ngasi referee oina conduct tawigedaba kai khumnajari referee ohum NG Ingocha S Prem Kumar amadi N Santos thamjariba final match asigi winner oina laibiba team aduna phangbigadaba case 50,000 aduga runners up to 30 aduga hairiba sing asigi mathakta tongan ba कोई सिंजे लांगजरिब सिंगी माइकैदगी कैश प्राइज लोइनना मेमेंटो सिगुलबा सिंग असि थमजरी अदुना कोई ममांगदा ngasi थौरम असिगी मरी लेनना फॉर्मल फंक्शन अमा लोइसन जख्रब मतुंगदा मेस असि हेक लोइबगा मना मथुम यनथोकपगी थौरम अदुसु एखोय थमजगनी मयाम पुनमगना हाइरिबा फुटबॉल फाइनल मैच असि लोइबा फाव मियेंग तामिनसी हाइना सिंजे लांगजरिब सिंगी माइकैदगी थमजरी Thagachari ngasigi closing ceremony asigi dais member in election biriba sing thombam langda election biduna makha taba football final match asi miyeng tabinaba sinja langjariba singi maikai dagi ningsingjari match asi conduct tawbigadoba referee singi mafamda match asi hounanabagi warol thamjari
mayamna yengba nungainaba amuktang ningsingjage yellow amadi white jersey litpiriba sing asi RFC khamnam leirak hairiba team asigi football player singni aduga white amadi black jersey amadi pen setpiriba sing asina Ratan Jewelry Paswegi adumlaba final changakraba player singni team manimapu yaifa mangol pizari mayam yeng taminasi koi yengbiriba babok sing amuktang ganing singjage club ki maikai degi koi ball si kharga kanna kanna adum kauna banina jaga se pik panina isa isa gi safety gi damakta kharga handoga phambi na baning singjari koi gi flag jungjari ba jaga adugi maningda leibina baning singjari koi amuktang ganing singjage bon yengba lakpiriba kai khumnajariba singna koi gi ball sanabam gi boundary line ama lei dugi wangma khara laptakna phambi na baning singjari player sing asing free oina kawba yanaba amuktang sinbi na baning singjari
bol sanabagi corner gi miyada phambi ga noina hanjin nang saidi haija bane akoi mathang volunteer na lakpa matam da corner gi area da phambi ramagadi mudda wahai athiba nga ko da sobida na bai nisin jari hanjana koige kari gubom da niksin jage koige organizing committee dage amuka han hajajari akoi gi bon sana gi corner area da family bisinau sing yaragade corner area da gi kitang haido firaga family na baine niksin jare amuka na niksin jage corner area da family ba isinau sing yaragade handonga ga family na niksin jare kari gumba akoi gi organizing gi members sing la phum tam da koi haiba yadragadi maduda phatam da tholagadi sai sana daita lobi na baine niksin jare
कोई सानजरीबा फाइनल मैच आरएफसी खमनाम लेरक येलो अमदी व्हाइट जर्सी लिटपीरिबा अदुगा रतन ज्वेलरी पासोय व्हाइट अमदी ब्लैक कोई जर्सी अमदी हाफ पैंट कोई सेटपीरिबा सिंगसिनी जी याम कनबा मोंगदा असिगी 7A साइड इरोशंबा यू डेवलपमेंट क्लब ना सिंजबा सिगी फाइनल मैच नि मयाना मियेंग ताबेरिबसि अजी फ्री किक अमा रतन ज्वेलरी पासोइना कोई आरएफसी खमनाम लेरकी माइकई तमना कौशननो की नमक सेम सारी यामना कनबा मोंगदा टिमनिमकना मागी मागी कोई लंबा सिंह सेमीफाइनल में माइथी पीरमगा फाइनल चलखिबा गाकनी अजी फ्री किक काउंट की नमक सेम साखले रतन ज्वेलरी पासोइगी नंबर 12 ना यामना फजना कोई गोल माउतमना कोई बोन अमा ऑप्शन की गोल चंग्रे हजिक लेनरीबा गोल की फिबम असी रतन ज्वेलरी पासोई 1 आरएफसी खमनाम लेरक 0 मखाताना मैच असी कनबा मोंगदा लंबा तौनरी जुलाई 15 दगी चथजरकपा असिगुमलुबा 7A साइड फुटबॉल मैच असी स्पॉन्सर तौबिरकपा बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस ना खुराई साजो लेकाइनी गसी अगस्त की तारीख 19 नोंमाइजिं नुमित असिदा मियाम मांगदा पाक चावरबा इरोशंबा यू डेवलपमेंट क्लब की सिगुमलबा चामलो हाइन खंगनबा लंपा असिदा फाइनल सानजरी टीम अनिमकी हैथोई सिंथोइरबा प्लेयर तरेत तरेत ना लंबा ओइदुना हुजिक सानरिबा सिगुमलबा फाइनल मैच असिदा रतन ज्वेलरी की जर्सी नंबर 12 ना यामना फजबा किगमो कौशनदुना गोल अमा मांगजिन थाना हजिक चली लाइनरीबा स्कोर 1-0 नि मखाताना गोल असी हंदोरकनी हाइबगी थाजबसु लै कोई सोकपा पनबा यावरगसु मेडिकल टीम ले अंत ऑर्गेनाइजर सिंह ने यंगबिनबा निंगसिंगजरी रतन ज्वेलरी पासोगी प्लेयर अमा हाइफेट ग्राउंड दा सोकपा खोटपा यावबो माले कोई मेडिकल टीम लेजरी गोल किक फॉर आरएफसी खमनाम लेरक मरक्तना बोन यंगबिरिबा अरापा मदे अनकपदगी लेंगबिरकलिबा ख्वाई खुदिमक इसा इसा की सेफ्टी की दमकता सिंजलांगजरी सिंगी माइकैदगी कोई सानजरीबा एरिया से खरगा हंदोग लेपीनब निंगसिंगजरी बोन असे दुगी मतिक यांगना सानख्रे अदुना कोई बोन सी मिकुब अमा सोइबदा यंगौदब मतमदा इसादा पानबसु याय मरम अदुना इसा इसाना बोनदा मिकुब नाहुम सिंगने यंगबियो मदि खरा खरा लापना फंबीननबसु अमुका हन्ना निंगसिंगजरी हजिक थ्रो इन फॉर आरएफसी खमनाम लेरक ने थ्रो इन कोई गोल कोई बॉल से दुगी मतिक थुग्रे कोई लाउनो होने इन लाउबग नंगजहौद्रे अदुना हजिक येलो जर्सी लिलिबसी मयांगी मफमदा आरएफसी खमनाम लेरक पार्टी नि बॉल पुसलैबसिना रतन ज्वेलरी पासोइगी हजिक अमुक खमनाम लेरक पार्टी असिना कॉक्शन कन होनरी गोल माउट तमना चेंजली हजिक गोल किक फॉर आरएफसी खमनाम लेरक
Jersey number 9, RFC Kham Layrak goal mount tom na kausan bari goal on thokre aduna hojik lainari ba score gi phibam 1-1 Hauzik ani suba goal oina Ratan Jewelry Paswagi goal amaga mo hapsan khre lainari ba goal gi pibam Ratan Jewelry Pasoi 2 RFC Khamnam Layrak 1 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
RFC Kamnam Lerak Amadi Ratan Jewelry Pasoi. Hai River Timani Asigi Marakta Sanariba 7-a-side final match Asigi first half. Hauzik Mayamgi Mamangda referee no whistle Kongduna Loisan Kre. Mikup Kharagi Matungda Anishuba half Makataba match Asi Sanazagani. Hojik Sanazariba football final asi Akoi Kusem live YouTube channel dasu isa gi smartphone da yengba phangbigani koi lengbirakliba singna hojik sanazariba football match asigi live su Kusem live haina YouTube channel da dum isa gi mobile phone dasu yengba dum phangbigani koi hojik live coverage tawjaraga
YouTube channel da upload tawjari bani khusem live haina koi gi thaba adugumba YouTube channel da asigi nungai raba football match asi koi upload tawjari isa isa gi smartphone da su yengba phangbigani Haukiba July 15 dagi leptana chathajarakpa Iroishamba Youth Development Club na sinjalangjaba aduga Birla Emporium Private Limited na sponsor tawbirakpa 7-a-side Open Football Tournament ngasi asina aroiba match ni sanajariba si RFC Khamnam Leirak amadi Ratan Jewelry Pasoi anigi nungairaba final match ni Hojik Fawada first half Fawada koina Pangjariba goal give Pibamasi Ratan Jewelry Pasoi na goal ani aduga RFC Khamnam Leirak na goal ama Makhataba second half Mikup Kharagi Matungda Miyamgi Mangda Soidanamaki Kudol Tamjeragani Amuka Hananingsing Jage Pangtok Chariba first 7-a-side Open Football Tournament asigi winner na phangbigadaba cash prize rupees 50,000 runners up na phangbigadaba prize na rupees 30,000 haiba sing asigi mathakta tongan ba koigi player singi akhanaba mana sing thamjari loinana koina mangda khinjari ba trophy sing asisu winners amadi runners sing loinana tongan ba sanaba yaubiriba player singda koina pijagadaba medal na singba singsu sinjalangjariba singi maiketagi sem sajari hairiba match asigi mathangda koi mana mathum yenthokpagi thoram amasu thamjari kai khumnajariba dai selection biriba singna mana sing asi mathang pibiramgani khanganjaba mana hojik pangthokchariba final match asi khusem live haina kowa YouTube channel asirasu isa isa ge smartphone da live oina yengbiba phangbigani hairiba khusem live asina YouTube channel da upload tobiriba ngasigi nungairba football match asibusu isa isa gi smartphone singda yengbiba phangani haibasi ningsingjari loinena ngasigi ningsingjaba mana ngasi July 15 dagi chathajarakpa football match asigi loiba numit asida Iroishamba Youth Development Club ki koi club ki ground haibadi Iroishamba bayai lekai da leiba club ki ground asida numidangi matamda film ama kapsagani koi matam koina waruraba club ki volunteer sing amadi ireikai iramdam somda leibiriba khudingmaki mafamda club na ngasi film ama utsagani Lantok Chagadoriba film gi mamingna yengdaba ngamde hairiba Manipuri film asibusu mayam punamakna nahak koithok piraktuna miyeng tabiu haina sinjalangjariba
Iroisemba Youth Development Club ki Maikai degi noluk na ningsingjari. Hazik team manimaki player sing ground lengthok pirakle mayam gi puning singsinjabo ina yellow setpi riba singasi RFC khamnam leiraki player singni aduga angouba amadi amuba setpi riba singasina Ratan Jewelry Pasway gi player singni second half asigi koi referee na whistle khongkhibaga loinana sanaba hokre leijariba hazik phawbagi leiriba goal gi phibam Ratan Jewelry Pasway 2 RFC Khamnam Leirak 1. Koi Maikai animaki players singi mafam dagi yamna discipline oiba mawongda sanaba koi organizing community nesu asa thamjari aduna koi gi final decision di ngasigi conduct tawiriba referee singna lepa aduna oijagani aduna babok singi maraktagi su koi gi pamdaba sing lauksin biraktanaba dum ningsingjari koi iramdam asigi haugalakliba player ngaktani aduna ekoi masen amatani aduna soigiba ngangkiba leirasu ngangnaraga hairiba masana sibu wakhatana puning thogatpiyu adu sanaba haibasidi mahusana discipline gi horokphamni discipline gi tungnaphamni aduna sanabiriba sing amadi yengbiriba khudimakna mateng pangbigani loinana medical team aduga asopan yauragasu kitang khonglei thuna changbinaba koigi nursing assistant sing lengbirakliba sing kitang mateng pangbinaba ningsingjage
Yang view tam to. Hojik RFC Khamnam Leirakna free kick ama count onabagidamukta sem saduna leiri hojik RFC Khamnam Leirak goal 1 aduga Ratan Jewelry Passway goal 2 goal asi handoknabagi wakhalonda free kick asi count onaba sem sagre Carlos mà lấy thầu thì mình lấy thầu
RFC Thannam Leati, jersey number 14. Manayam Khazana. Thairatna, goal of the Kausalatuna, goal of the Kren. Howzit Lenariba, goal with 2-2. They were the one in the Chitana Yamamura, Lankana. They Manibakna, goal in the Senana Wakaluna, Howzit Sanari. Hello, my little. David Ketanaga may isaro. Sana tablo. Tadi na. Sana isabi ona. 정호 너 이게 정호
RFC Kamnam Meriki, jersey number 14 na. Hazik goal number sanduna hazik RFC Kamnam Merik na Manjil Bharu chali hazik lady goal dikibam RFC Kamnam Merik 3 Pasoi the Ratan Jewelry 2. अखोगे कोनर की नमांग थंगा कोनर की काउंदा लेबे बाबू सिंधु खागा तोपियो अमुक्ता गाना हाइजे के अखोगे नमांग थंगा कोनर की काउंदा लेबा फ्लैग की मया दे लेबी की खागा तोपियो
Namaiji University, Hiroshima Youth Development Club Nasinjaba, Aduga Perla Emporium Private Limited sponsor to Virapa Sumuba, 7A side open football tournament, English Singani Taramapan, Azinia Mamanda, Messi, Yamanuai Bunda, Timanigi Lamba Sana Rumapunda, Boshan Kre, Queen of Panjukiba, Golgi, Scorsing, RFC Command Direct 3. अदुगा रतन ज्वेलरी पास कोई न 2 हाइबा बेससी लोइखिबुगा लोइनना कोइगी मखा ताबा थौरम मना मथुन यतोपगी रंजाबु लौजगे सिंबी लांबी रिबसिंगना मना मथुन यतोपो यानबुगी दबक्ता सिंबी नबनि सिंगरी लोइनना अबका सुननि सिंगजे असिगी थमजरीबा विनर दा कोइना पिजगदबा कैश प्राइस असि ₹50,000 aduga runners up ₹30,000 toman ba manamathum kaya masu leijari haiba manamathum sing asi atu matamde yenthopu yanangi daba simbi lambi ribu singna arrange tobinaba ningsingjari hello
जुलाई 15 चथजरक्पा फर्स्ट 7 साइड ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 मिकुप खरगी ममांगदा फाइनल मैच असी सानब लोइख्रे हौजिक मना मथुम येनबगी तंजादु लौजबो ओइना सानब याउबिखिबा टीम अनिमकी प्लेयर सिंह कोइगी मना मथुम येन थोकचगदोरिबा सिगी ममांग ओइरपना निंगसिन बिदुना लेबिनब निंगसिंगजरी लोइनना कोइगी मना मथुम फंगबिगदब प्लेयर सिंह मथंग मथंग लौथोकचरपगा लोइनना मना सिंह असी पीबीगदबा दाइस लिंगसिन बिरब सिंबसु सेम सादुन लेबिनब निंगसिंगजरी अहानबो ओइना अखोइना इकाइखुमनबा उचगदोरिबा असी ngasiगी रेफरी ओइना लिंगसिन बिखिबा काइखुमनजरिबा अहुमबो कौशनजगे एनजी इंगोचा एस प्रेम कुमार अमदी एन संतोष काइखुमनजरिबा रेफरी अहुम असिबु ईवाईडीसी क्लब की माइकैदगी काइखुमनजबा उच्चबगा लोइनना कोई खुदोल पोट तंबिनबगिदमक अकोइजम मुहिंद्रो ईवाईडीसी की एडवाइजर बु नोलुकना कौशनजरी पांथोकचरीबा यामद्रबदा मैच 30 मुक अखोइना थमजखिबा सिगुमलबा टूर्नामेंट असिदा रेफरी ओइना कंडक्ट तौबिखिबा इकाइखुमनजरिबा अहुम एनजी इंगोचा एस प्रेम कुमार एन संतोष इकाइखुमनजरिबा अहुमबु इकाइखुमनबा उत्पा ओइना अकोइजम मुहिंद्रो एडवाइजर इरोइसेंबा यूथ डेवलपमेंट क्लब असिगी माइकैदगी खुदोलपोट तंबिगनी लेखत पिरकनी एनजी इंगोचा एस प्रेम कुमार अमदी एन संतोष तागतचरी काइखुमनजरिबा असिगी फाइनल मैच अमदी तोंगान तोंगानबा मैच सिंगबु कंडक्ट तौबिरंबा रेफरी सिंह अमदी मना पिबिरंबा ईवाईडीसी की एडवाइजर कोइजम मोहिंद्रो मथंग असिदी मीडिया फ्रेटर्निटी काइखुमनजरिबा अहुमबु कोखोचगे थौदांग हुयेद लंपाव अमदी लमजिंगबा टाइम्स ऑफ मणिपुर की काइखुमनजरिबा मीडिया फ्रेटर्निटी की रिप्रेजेंटेटिव सिंह लेखत पिरक्तुना कोई इरोइसेंबा यूथ डेवलपमेंट क्लब की माइकैदगी समलब खुदोल तमजगे तंबिगदबना सेक्रेटरी ईवाईडीसी फमदोम रंजित यामबु स्टेज मथक्ता नोलुना कौशनजरी थौदांग हुयेद लंपाव अमदी लमजिंगबा टाइम्स ऑफ मणिपुर थागतचरी सागी चिल्लब मतम क्या कायथोकबिदुना पांथोकचरीब थौरम असिबु मियामगी मफमदा यहोनबिबगिदमक सिंजलांगजरिब सिंगी माइकैदगी थागतप फोंदोकचरी मथंग असिदी असिगी फाइनल मैच असिदा कोइगी प्लेयर सिंगबु गाइड तौदुना पुथोकपिखिबा इरमदम असिगी नुंगसिजरबा पिकलिबा महिरोइ सिंह क्लब असिगी माइकैदगी कायखुमनबु उचगे कोइगी गाइड ओइना लाकपिबा स्कूल की नौरिबा महिरोइ सिंह स्टेज मथक्ता लेंखत पिरक्तुना मना लौबिनबा निंगसिंगजरी कायखुमनजरिबा इरुंगबम इबोचा एडवाइजर मनासी अंगांगसिंगदा खुदोल तंबिनबगिदमक्ता नोलुना निंगसिंगजरी ngasiगी फुटबॉल मैच असिदा प्लेयर सिंगबु गाइड ओइना सरुक याबिखिबा स्कूल असिगी स्कूल सिंगी महिरोइ सिंह क्लब की माइकैदगी समलब खुदोल अममतंग पिजगे इरुंगबम इबोचा एडवाइजर कायखुमनजरिबना महिरोइ सिंह असिदा क्लब की माइकैदगी समलब
खुदोल अममतंग तंबीनब निंगसिंगजरी मखा ताबा सिदी कोई हकथेंगना फाइनल मैच असिदा यावबिरिबा तोंगान तोंगान बा प्लेयर सिंगी यामना लेमजनिंगाय ओइरबा मना सिंग अदु पीबगी तंजा अदु लौजगे तोंगान तोंगान बा कैटेगरी खरदा प्लेयर सिंगी मरक्तगी अथोय हेन हाइब तारे खरा खंगचरी हाइरिबा सिंग अदु मना पीजगे स्टेज मथक्ता लेंसिनबिरिबा महिरोय सिंग अमदी मना तंबिरंबा इरुंगबम इबोचा थागचरी मथंगी मना असि ngasai makai asin bakaya kaithokuna dais member oina lengshinbiriba iramdam asigi social worker and mahananda na pibigani pijagadoriba mana asina best scorer goal khwaidagi yamna sanba adumba player amada pijagadaba manani the auspicious and a very precious prize for this best scorer goes to jersey number 10 of Ratan Jewelry Pasoy Monis. Please be on the stage. Mana Pibigadaba and Mahananda. Pizariba Mana best scorer Pangbigadaba jersey number Mayam Kuba Matang Nizage. Tagatsari mana pangbiriba mari mana pibiramba and mananda pambam lang the lengshin bigani mathangi mana asi kudol tambina bigidamak noluna koksinjari dais member the lengshin biriba Dr. N. Duzamani guest of honor in lengshin biriba ex consultant joint director Zenims Imphal na pibigidabani pizagadoriba manana best defender hairiba mana asibu pangbigadaba. May I call upon on the stage jersey number 5 of our jersey number 5 Panusor RFC Kamnam Leirak for best defender. Sangbiraglibasi mahutni adubu ikai khumnajaba uchari pizariba mana best defender thagatsari kai khumnajariba Dr. Phamam Langda lengshin bigani mathangi mana CP bigadaba noluna koksanjari Dr. S.S. Gyaneshwar Sharma retired professor of psychiatry RIMS and Zenims guest of honor in election bina pibigani pizagadoriba manana best goalkeeper Hairiba mana asibu lobinabagi damakta stage
अपाक पची एदो ngakta pugino envelope tu ne amaru oirisidi aruna poba thoiba haibasidi shorna tambani adubu team spirit ta yam phajana sanabiba runners up tabiraba team bu thagatpa phongdokchari mathang asidi aroibo oina koi pangthokchariba tournament asigi amading asigi final match asigi yamna lemjaningai oiraba mana adu pibagi tanja adu lojage mana asibu sponsor tobirakpa Birla Emporium Private Limited Head Office Kurai Sarjor Laikai Kai Khumna Jariba Birla Emporium Private Limited ki advisor Yumnam Sarat ngasigi na chief guest oina election biribana mana ase pibigani hairiba mana ase phangbigadaba ngasigi final match asigi champion oikraba team RFC Khamnam Leirak ikai khumna jariba team gi players sing captain stage mathakta nologna kauksin jari RFC Khamnam Leirak hariba winning team masigi player sing amadi captain punamakpu stage mathakta nologna kauksin jari phangbigadaba cash prize rupees 50,000 with trophy price se khara pikpang mali ilau laude bathang dati yamna chawbusu ngambo izarage aduga participant khudimang da su saruk yabiu haina nongling na singjari thagatsari mana lobiri basing hojik aroi boina lengbirakli basing mafam da board of thanks pibinaba TS Gitchandra assistant secretary EYDC bu nolongna kausanjari हौखिबा जुलाई की तांग कुनगा मंगा दगी चथाजरकपा इरोय संबा यूथ डेवलपमेंट क्लब ना ऑर्गेनाइज तौदुना चथाजरकलिबा 7A side फुटबॉल टूर्नामेंट स्टेल कोई दाइस फंबिरिबा कोई काय खुमनजरबा सिंह ग्रुप फोटो अमतंग लौजा होगे हाइतना टीम की साइड की हाइबिरई मरम मसिना प्रेस की साइड की हाइबिरई मरम मसिना दाजे फंबिरिबा इकाय खुमनजरबा ना टीम की विनर और टीम अमदी रनर्स अप तारबा टीम गा विनर और टीम गा ग्रुप फोटो अमतंग लौबिननबा थिंगजरी प्रेस की साइड की लंपाक्ता ग्रुप फोटो अमतंग लौबिननबा निसिंगजरी लोने ना ngasi yaipharaba फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी अरोइबा नमित फाइनल मैच असिदा लेंबिरकलेबा इकाई खुमनजरबा ngasiगी चीफ गेस्ट युमनाम शरद एडवाइजर बिरला इम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड पु इकाई खुमनजबगा लोरना थागतपा फोंगलुकसरी लोरना क्लब असिगी सु अचौब थौदांग लौबिरिबा अमदी ngasiगी प्रेसिडेंट की फंफम लांग फंबिरिबा आई फुलेंद्र बसु इकाई खुमनजबगा लोरना थागतपा फोंगलुकसरी
amadi guest of honor ki phamam lang